Amelita Perez and family, Ronald Perez and family, Arvin Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Niel Christian Castillo, Charis Castillo, Therese Madison Castillo, Pio Sky Corac, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Gina Aguirre and family, Regina Rodriguez, Lynn Alde, Marian Torres, Edith Abendaño, Blessy Mira Canlas, Yul Canlas, Henry and Lovely Canlas, Joanna Santos, Cesar Manluntang and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Devian Santos, Rosby Pascua, Alcantara family, Rhea Laureano, Aaron Jais, Sherilyn Malit and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Orqueco family, Alvarado family, Revi and Romero and family, Jake and Richelle Mandal and family, Kirby and Rialyn Flores and family, Riva and Lyde de la Cruz and family, Ivan McDowell, Emelita McDowell, Myrene Sagad, Tanueco and Enriquez family, Anunciacion and Maninang family. Para aking birthday blessing ng Bernardo Mangiliman Aguida Juliano, Natilda Sarmiento, Renisa Villarosa, Soy Sagad Serrano. Para aking kapagnasan dari Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao, Lima Nalili Falacio family, Martina Aileen de las Alas, Arthur Wilkerson, J.'s family, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Alfredo and Sandra Salazar and family, Jonathan, Diane, and David Salazar, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, NJR Enterprises, GKM Dialysis, Mr. and Mrs. Alfredo Manalo and family, Obet and Minda Garcia and family, Nancy Garcia and family, Remy and Edan Libo and family, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, Joseph Benedict Healthcare, Bobby Cortez and family, Noli Malyari, Alan Carr Sebastian, Francesca Antonia Malyari, Alisa and Arwin Rosewald de la Cruz, Abria Luis Derit, Jan Paulo Romero, Jacob Mateo Mandal, Liam de la Cruz, Elsa Ocampo and family, Mr. and Mrs. Michael Pingon, Rowena and Mark Nano, Suji and Raquel and Doroji Enriquez, Charity Budog and family, Raymond Arcilia, Ian Erese, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Edith and Yuto Yoshida, Alice Eugenio and family, May Sunido and family, Corazon Cuellar and family, Evelinda Mariano, Joy Velasquez, Myla Malonzo and family, Vicky Aguilar and family, Rodolfo Ocampo IV, John and Russell, Anunciacion, Reverend John Henry Utok, Reverend Harold Garcia, C.K. Tailoring. Para King Malagwang Kapaldanan dari Daniela Bautista, Edith Mercado, Vernice Canta, Olive Pasco, Marvin Dingal, Geraldine Adan, Luz Navarro, Christine Abrigunda, Avriano Montoya, Jacob Mateo Mandal, Gloria Yumol, Rael Galang. Pangaditala ring Kaladwada ri Felicidas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Diosdado Ferez, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas,
Arlene Bunyag, Edwin Duramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Adelina Antonina, Joseph, Aleta Flores, Carmelo Baza, Romeo Baza, Rupina Santos, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulu, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Vicente Ong, Anatalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Buenavista, Fatima Ong, Arlene Salva, Roberto Wenceslao, John Concepcion, Ernesto Teresita, Jaime, Digna Ramil Lorenzo, Ezo Mendoza, Alieta Flores, Harold Thomas Lem Jr., Benedicto Marcos Pen, Melito Villar Jr., Leonardo Paredes, Remedios Paredes, Yolanda Adan, Binancio Adan, Eva Azahar, Neriza Manson, Teresita Rivera Manson, Pedro Manson, Avilardo Sibal Jr., Rosario Sibal, Clarita Malyari, Rosario Soriano, Estela de Leon, Fernando Barameda, Elias Sison, Floreda Sison, Eduardo Marcelo, Oscar Sonco, Pagaspas, Baby Ulay, Modesta Sagad, Conchita and Efren Sagad, Eloida P. Sagad, Marina Sagad, Alicia Sagad, Jesus Sagad, Kim Sagad, Angelito Doplon, Adriano Doplon, J. Cocrang, Ernesto Aison, Jimmy Aison, Martiniano Aison, Rosalia Aison, Benafreda Lacson, Nestor Arnel Noily, June Efren Miling, Simeon N. Eulalia Enriquez, Bong Dungka, Masaji Yoshida, Erasto Aquino, Senior Rosa Aquino, Romel Nava, Aurelia Bantug, Roger Capati, Abel Tanueco, Efren Enriquez, Diosdado Clara, Edmond Rebecca Tanueco. Pangaditala ring sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Ing magnisa tamo po'y Reverend Father Nolasco Fernandez. Espiritu, ing Ginoo mantabiya kaya kayo. Mumunang Biyernes ning bulan ning Pebrero, pasibayo po atin tamong debosyon king Sagradong Puso ng Jesus. In puso si simboluan ning lugod at lawenyo po obat pinili ning puso, uliging puso 24/7 titibukya. Nung ing puso
24 hours a day titibukya at simbolo ning lugod, burina, lugod tamong kalupana ning kakatamong Ginoo. Inyapin pepakit na yung kayang lugod, inyang dinaw na yung kayang sariling biye para kaya katamungan. In Diyos kaluguran na katamong kaluguran, inyapin binyene, ing bugtong ng anak. Yamu po kabud, binyene pa. Masakit po yung babiye po tang yakabud. Inyapin lawan tayong lugod na ningapong Ginoo, hanggang etamo po akit at I experience at danasan ng lugod na ning Diyos, etaya aluguran. Nya kailangan akit tamo yung lugod na ning apong Ginoo kaya katamo. At bang kanita lalo tapa pong maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo kinwepnong kapakumbaban, sisyan tamo yung kaya katamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran, king malugod at mapamakalulong Diyos. Ginong Jesus, ikaing sasakop ke kami, Ginoo pakalulong. Kristo Jesus, ikaing napon ing kasalukuyan at ing kapailan paman, Kristo pakalulong. Ginong Jesus, ikaing sinabing kapilanman emo ke lakwan, kapilanman emo kami paboren, Ginoo pakalulong. In Diyos amayupaing tuto pakaluluan ng katamu, at king pang patawad na ring kasalanan tamo, para tita sanang manatili king tapat apamakiyakom kayo, ang king idala na katamu king biye alananggang. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, antabayanan mo yung sablaking kabyasnan mo at lugod. Tanggapan mo sana reting panalangin ay iyang pangmi para king kaya kaming bansa, king kabyasnan din kaya kaming pamuntok at katapatan daring kaya kaming memalen. Akamtan mi naman sana ing pamakignayan at ustisya at mi kaalang likat apanyulong at kapayapan. Itiyadwan mi king kapamilataning Ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambemo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang iba't kinsulat ka rin Hebreyo. Kapatad, pasulungan nyo sa impani kakalugudyo, ang dimong mikakapatad kang Kristo. Eyo kakalingwan tanggapan, ding dayuan, karing ke kong pibale-bale. Ating tinanggap ka ring antikareti, at erabalo ang hela pala ring karelang tinggap. Gana kanyula ring at tsuking sukulan, iyapos yung antimo antikoking sukulan, kaya bera. Makanyan mo naman, damayan nyo lah, ring daralan kasakitan. Igalang da ring sabla, imbye talasawa, at ding talasawa, manatili la sanang tapat, ding metong at metong. Uling pihunong parusan ng Diyos, ding etapat, at ding makipangatawan, king era asawa. Ingatan yung emiludungisan imbyeyo, king milalong lugod, king salapi, at maging kontento kayo, king nanomang atyo kaya kayo. Uling in Diyos mismo, sinabi na, kapilanman era ko lakwan, kapilanman era ko paboren, inya malyari tamong asabing mitmong kapanaligan. In ginuya ing sasawop ka na ako, ala kong pitatakutan, nano mo ing arapat na ning tao, kanako. Gana kanyo ring meging pamuntok yu, din sablang may naraking amano nin Diyos kaya kayo. Gana kanyo nung makanano lang mi biyebye, at may nga mate, at apusan nyo la, king karelang kasalpantayanan, king Diyos. I Jesus Kristo, yan naman ing napon, ing kasalukuyan, at king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo.
salamat king Diyos. Ingginu yang kakong sulu at kaligtasan. Ing Ginoo yang kakong sulu at kaligtasan. Ingginu yang kakong sulu at kaligtasan. Nino mo ing kakong pitakutan. King panganib, ingginu ingatan ako. Nino mo ing pitakutan ko. Ing Ginoo yang kakong sulu at kaligtasan. Kubkubanda ko man, ding dakal a sundalos. E ako mo rin mitakutan. Sagupala ka na ako, ring kalaban. Ing Diyos, yapa mo rin, ing kakong panaligan. Ing Ginoo yang kakong sulu at kaligtasan. Piho na akong ingatan, neng atyuko king kaligaligan. King panganib, yang kakong salilungan, at itas nakot ibili, king batong matatag. Ing Ginoo yang kakong sulu at kaligtasan. Buri na kang akit Gino, lupa mo emesa papampan kanako. King kamwa mo, emesa palakwan, iningke kang alipan. Ika ingkakong kasaupan, emo kusa lalakuan. Ing Ginoo yang kakong sulu at kaligtasan. Parangalantaya ing mayap a balita. Nungeni dandamanye ingkeyang siwala, eko sa magmasyas a puso. Hallelujah, 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 Inginu manatiliya ke kayo. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Marcos. King panahon na ita, pablasang tutuyang mi bantog alagyo i Jesus, miras kang Herodes ing balita tungkol keya. Ating sasabing, ya Juan Bautista asinubling mebye, inya ararapat noreting makapagmulalang bage. Atin namang sasabing ya i Elias. Ngara naman ding aliwa pa, propeta ya kaluparing propeta kanitang minunang panahon. Ngana namang Herodes inyang abalita nangan iti. Sinubli yang mebye iwan ape patabtab kubatal. I Herodes yaing peparakap, pepagapus at pepasukul kang Juan. Inutos na iti alang-alang kang Herodias, akinwanang antimong asawa, bisaman iti bayone kang Pelipeng kapatad na. Nga nang maralas sinabing Juan kang Herodes, labag king batas ing pakyabayan me ing asawa ning kapatad mo. Inyami simpan yang samang lub i Herodias laban kang Juan at burining paten. Dapot naarapat iti uli ng Herodes. Tatakot ti Herodes kang Juan. Uling balo na king metong yang mayap at banal a tao, inya iningat na king eya malyaring numano balang. Maburiyang makiramdam kang Juan, bistaman mababalisaya pamisip king sasabiana. Bandang taulime nakityamuring pamikatagon i Herodias. Milyari iti inyang i Herodes, king Aldo ng Kebaitan, kimbiranalat
pigtawan ding sablang mangatas ng opisyal ning gobyerno, ding pamuntok militar, at ding mga rangal ng memalen ning Galilea. Linubya ing anak ng babaeng Herodias at tinerakya. Lubos lang may wili di Herodes ang ponding kumbirado na. Inya nga na ningari king dalaga. Aduan mo kanako ing nanumang buri mo at ibiyeko keka. Melaos na pangsimpaking biyena agyang ing kapit naning keyang kayarian. Linwalyeng dalaga at kitang nakang imana, nano ing kakong aduan, ing buntok ng Juan Bautista nga nang may kibat ning ima. May malagwayang migbalik ing dalaga king ari, ing pungburi kong ibiyeyo kanakong yenimurin, yapin ing buntok ng Juan Bautista, ibiliye king metong abandehado nga nang sinabi. May sindakyang emunano ingari, dapot uling asumpana king daramdaman ding kayang kumbirado, naatangyan ing inawad ning dalaga. Agad-agad nang inutos king metong agwardya, ing idalane kaya ing buntok ng Juan. May mintuya ing gwardya at tibtab ne batal iwan, king sukulan. Binili ne king metong abandihado, ing kayang buntok at sakane binye king dalaga. Itinaman binyene kang imana, inyang abalitan dayti ring alagad ng Juan, kinware ing kayang bangke at kitkot de. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo po mayap, aabak po kay kayungan. Good morning! Pagigritala po rin kasiping tamong good morning. Mapudtudla pa po ata rin alwa. With a smile, pagigritala po rin kasiping tamong good morning. God is good. All the time, God is good. Kaluguran kong kapatad, king kakatamo pumipas siya gay Ebanghelyo kaniting aldo, buli kundi ng tamong pansin ing rason kung bakit metabtabya batal Juan Bautista. King kakatamong pamigunam, kailangan tamong ditak simayan nung nano ing peka rason nung bakit din tangya ketang puntong mitabtabya batal Juan Bautista. Ano daw ang maaari nating baunin at pagnilayan sa naging buhay ni San Juan Bautista? Ano ang maaaring maging epekto nito sa atin bilang mga talasalpantaya? Una, John the Baptist is a man who spoke the truth. Ulitan kaya po. John the Baptist is a man who spoke the truth. Si San Juan Bautista ay isang taong nagsalita ng katotohanan sa lahat. Amen? Eya kanumitakutan megsalita kung nano ing usto at katutuan. May natili ang tapat king pamanyalita na king katutuan laban kareng miyayaliwang bage akakit ng matulid kanitang panahon ay ta. Ingkutang, naning paganakanan niti kay katamo anting anak na ni nga pong Ginoo. Ing pagibat, we are reminded to remain steadfast to our Christian and Catholic principles and values. That is, to stand up for these things for the sake of truth, integrity, and God. I repeat, we are reminded today to remain steadfast to our Christian and Catholic principles and values. That is to stand up for these things for the sake of truth, integrity, and God. Amen? Mabiyasa tamo sanang manalakaran keng katutuan at tamo papaboren ing misasarata mo labi potang atintanang akakit mali karing malilyari king paligid tamo. Agagawa tamo kayang manalakaran keng tuto, agyang iti magdala ke katamu king kapahamakan o paborenta namong manusiging karokan karing malilyari king paligid tamo.
O paborenta namong manusig ing karokan arapan tamo, ban eta namo midadame, karing malilyari, king paligid tamo. Mibibiyeta mo kayang anting San Juan Bautista, kareng tao nga tsuking paligid tamo, o masaguli tamong maglele namo at makukuha kareng upaya daring aliwang tao, ban eta na panalakaran nung sano ing katutuan. Ananing meto nga talasulat, aldoldo kano, libo-libo lang amano ring luluwal karing labi tamo. Pilan kaya kareting amano ing masasabing katutuan. Pilan kaya kareting amanong luluwal karing kay katamong labi, ing magdalang tula at kapayapan karing aliwang tao. Makapaldan la kaya o makabandal la? Are they words of healing or words of wounding others? Do they affirm and uplift or do they criticize and humiliate? Kaluguran kong kapatad, kaniting aldo, agkata nakatamo ning Diyos, na sana maging kawangis taya San Juan Bautista, king pamanalakad na kung sano ing katutuan, na manatili tamong makatalakad arapan ning Diyos at arapan daring aliwa at panalakaran taya nung sano ing katutuan. O ini ing panagkatkekatamo anting Katoliko. O ini ing panagkatkekatamo anting anak na ning Diyos. Ing manalakaran king katutuan agyang datang ketang puntong manasakit tamo. Amen? Uling oita ing tunebye Kristiyano, ing maging tutu, maging mayap, arapanda, ring aliwa, at arapanan ning Diyos. Pagkilawe yo po ring kasiping yung matundo pa. Pagkilawe yo la po pagkisabi karela, mamuhay ka sa katotohanan. Kaluguran kong kapatad, kaniting aldo, naburi ni nga pong Ginoo ing manatili tamo amaniwala king etoto. At kaniting aldo, paganaka na kay katamo ning Diyos, na sana libutad na ning dakal kalaraman kakit tamo at daranasan tamo king biye, sana agyu tamong talakad at maging kawangis ng San Juan Bautista. Amen? Palakpakan tayo po, ingapong Ginoo. Kakadua, mahal daw ang sumunod kay Jesus. Mahal ang sumunod kay Jesus. Makamal ing tutuki king kagulutan ng Jesus. Buri ng sabyan, malalagwa. Ito ang naging matingkad sa naging buhay ni San Juan Bautista, na natiling tumindig sa katotohanan kahit buhay ang naging kapalit. Na natiling naging tapat sa Diyos hanggang sa huling sandali ng kanyang naging buhay. Kaya nga minamahal kong mga kapatid, mahal ang sumunod sa Diyos. Ang tanong sa atin, kakayanin kaya natin ang manatiling lingkod ni Jesus kahit darating sa puntong tayo ay masasaktan? Ing pamanuki kang Jesus, sandaan ng tamong kaluguran kong kapatad, mga baldugan niyang pamaglakwan kareng sarili tamong kapagnasan at ambisyon king biye. Malyariya pang mga baldugan kasakitan, pamaglupig at patina ing kamatayan. Pero ing premyo ning pamanuki kang Jesus, tandaan ng tamo, tamo man akit ketiking yato, pero ing Diyos akakit na karin king banwa. Ing premyo ning pamanuki kang Jesus, ing pamaging tapat kang Jesus, akwa tayo potang mirastana karin king banwa. Amen? Makasadya tamo kayang isundo ing importanteng aspeto ning biyeta mo, o manaya tamo mong premyo uling inisip tamong tuki kang Jesus. Ing pamanuki kang Jesus, kawangis ning depata ng San Juan Bautista, ing pamanyalita king katutuan, realidad ning kekatamong biye anting tao.
Balang aldo na kanuning biyeta mo, mamili tamo king sano ing tukyan tamo. Kabuklat da paring matatamo na ing abak, mamili tana nung nano ing tukyan tamo king biyeta mo. Ing katutuan o ing kalaraman. Ing mayap o ing marok. Bisaman makamaling tutuki kang Jesus, sana pagkikwanan tamo itiban kanita, magita mong tune propeta, niting kasalukuyan a panahon, anong nukarin, intensyon libutad ning katutuan at kalaraman, sobra kasikan. Ulitan kaya po, bistaman makamal ing tutuki kang Jesus, sana pagkikwanan tamo itiban kanita, magita mong tune propeta niting kasalukuyan na panahon, anong nukarin, intensyon libutad na ning kalaraman at katutuan, sobra kasikan. Tandanan tamo, tune kang Kristiyano, potang balo mong ing katutuan, yaing kekang panaligan. Magi kang tune Kristiyano, potang panalakaran mo nung sano ing katutuan. Amen? Katataulian po, busa nyo pong aryan ke ing humilya ko kaniting metong apagan na ka kay katam. Balo tamo nung nano'y meging kwento king ibanghelyo. Nano'y meging sangkan nung bakit metabtabya batal isan Juan Bautista. Pauli na ning mabilis apa magdesisyon na ning metong karing tauhan king ibanghelyo. Tambing miniral ing kayang pamagdesisyon libutad na ning tulang panamdamana karetang pinandit ay ita. Pero naning panagkat kay katam. Sana anting anak na ning Diyos, mabiyasa tamo pamong tutok ng migugunam at pangadyan ring balang desisyon tamo king biya tamo. E tamo paboren ing maging padalus-dalus tamo karing maging desisyon na ning biya tamo. Sana potang migdesisyon tamo, balo tamong iti makatuklo kung sano ing tutu at makakayap king biyeta mo. Bandang tauli, o iniing anyawara na ning Diyos king biyeta mo. Ing maging mayap, maging tutu, arapana at arapanda ring aliwang tao. Amen? Palakpakan tayo po, ingapong Ginoo, talakad tamo po ngayon para king panalangin ning malda. Kapatad, manalangin taking Diyos, aing mayakit ng panyatang at kayapan at siyu arapan tamo. At doon takeya ing sablatang pamangailangan at nga tamong sumabi, Ginoo, papanatilyan mo keng tapat, king pagawa mo kay kami. Ulitan tayo po. Ginoo, papanatilyan mo keng tapat, king pagawa mo kaya kami. Ginoo, atiking kekeng yatu. Ibuklat mo saring matami, baming akit ing sala, at ding tandaning kekang pangayatyu. King balang pisamban hatlay, king balang uri at edad. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, papanatilyan mo keng tapat, king pagawa mo kaya kami. Ginoo, kaluguran mo ring kalulu, ring mayna, pati na ring mangailangan. Ituro mo keng tuki keka, manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, papanatilyan mo keng tapat, king pagawa mo kaya kami. O Ginong kakatas-katasan, ipakit meng sulumo, karing kayanakan, amasikan at mayap apilubluban. Ipakit me karing obispo at presidente. At gawan mo ngang masigasig mong apostol. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, papanatilyan mo keng tapat, king pagawa mo kaya kami. O banala Ginoo, aldo ating taong mamamate, king ketuan, sakit, danop, o karing tampalasan dang gamat, ding karelang kapatad. Matula mo sanang tanggapan, king alangang gamong sala at kapayapan. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, papanatilyan mo keng tapat, king pagawa mo kaya kami. Ngeni aduan tamo ing sarilitang kapagnasan.
O ginuning banwa, darawon milakeka ring malu kaming panalangin, manalig keng padalasayan mo ring puso mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, ating kakatamong dawon matanggapya kingarapaning Diyos igpang mayupaing totoo. Tanggapanis saning ginuy ting daon karinggamat mo. King ikapuri ang pong ikaligaya ning lagyuna. King ikasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang ganakan me i Kristong kekanganak at kekaming kapayapan at milalako king sa maming loob. Kapamilataning kayang daya, uling kaluguran mo ring sablang tao. Baligdan mo keng mipnong pakalulo, ipawi mo ing karahasan ke kami, at kapamilatan niting pamagdawon, ibalik mo ing katahimikan at kapayapan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginu mantabi ke kayo, iyat nayo ring pusuyo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Iti karapat-dapat ang pong matulog. Tunepin karapat-dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpa Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Kaya binayo mo ing sablang bage at dininan mo king andake king kaganapana. Bistaman Diyos siya, linubas ning kayang sarili king kaligayan at kapamilataning daya ng mibubuking krus, inatad ning kapayapan king yato. Ulinita mi parangalan niya babo ning sablang lelangan at meging pagmulanan ning biye alananga karing sablang tapat susuyo kayo. Inya kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe kingalantok ng dang pamamiya kapurian keka at ngaming kakanta.
yakapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparulumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kami, magawalang katawan at daya ning ginuming Kristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone at binyene karingkayang disipulo ngana, kuananye iti, ikayungan at kananye, uling itiying katawan ko, amidawon para kekayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karingkayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kayo at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan, daptan yu iti, king kapigaganakan yu kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebya ning anak mo, daraon mi kaiting tinapening biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambenang Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang Obispo at Pari, at ding diakono, lalong-lalo na i-Reverend John at Reverend Harold, ding sablang tapat asusuyo kekam. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at maninayang subling miye, at ding sablang mayang na biye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluhan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupaing tuto,
kagum ning banalo Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe-abe, mikakapatad, metong nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po'ing panalangin at tiruna ning kakatamong Ginoo. Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ning kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyang pong mag-ari manggaman king alanangga. In kapayapaning ginuman tabi sa kapilanman kaya kayo. Anting anak na ning Diyos, si pakit tamong yeni, karing balang metong inguwaganing kapayapan. Makiapeta mo po kiyang kanta niya, itang magkanta. God.
Pakamalan kong kapatad, o ning ginutang Yesu Kristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo, uling nuwan na ding mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, matampang tanggap keka, dapat yagkasmiyang amano mo kumayap na ako. Oras ni
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, ampatan mo ing danup mi kapamilataning metong atinape ababiyasi kanan king meto ketawan. Sopan mo kaming lumupig king gera at karahasan at mitatag king kekang batas ning lugod at katuliran, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklo kayo po. Announcement po. Second collection. Mayroon po tayong second collection para sa patuloy na pagsasaayos ng ating shrine. Natapos na po ang pagpipintura sa loob ng ating simbahan. Ngayon po ay tinatapos ang pagpipintura ng ating hallway at pagsasaayos ng ating rectory. Feast Day of Our Lady of Lourdes sa darating na February 11, 2025. Ipagdiriwang natin ang kapistahan ng Birhen ng Lourdes. Mayroon po tayong misa sa ating shrine sa ganap na 8:00 ng umaga. Sa lahat po ng may karamdaman, magkakaroon po tayo ng anointing of the sick pagkatapos ng misa. Blessed palm branches. Sa mga mayroon pa pong mga palaspas na nabasbasan noong nakaraang mahal na araw, maaari po ninyong dalhin ang mga ito sa ating opisina. Ang mga palaspas pong ito ay ating susunugin at ihahanda para sa darating na Miyerkules di Sinesa. Atin muna pong ililipat sa function hall ang opisina. Magsisimula sa Linggo hanggang Martes upang mabigyan daan sa gagawing renovation.
Maraming salamat po. So susunod po, no, dahil mayroong renovation sa rectory, ililipat po yung opisina sa function hall. Yung function hall po nandoon, no? Ginagawa po ngayon ng rectory dahil marami pong maliliit na kuryente, kaya mayroon pong renovation. Maraming salamat din po sa mga nag-donate sa mga TV monitor natin. Meron na po tayong TV monitor. Salamat po sa mga nag-donate na po. Ganon din, anong napansin ninyo? Sa liturhiya po, kapag tayo nagsisimba, kailangan ang naririnig na sumasagot at kumakanta ay ang mga nagsisimba. Hindi po yung commentator, hindi po yung choir. Kailangan po natin ang choir to lead us. Pero kailangan kayo po ang sumasagot, kayo ang kumakanta. Kaya kanina, mahina na lang yung choir, narinig namin po kayo, ang ganda ng boses ninyo. Amen? Kaya kanina kumakanta kayo, kayo dapat, when we sing, we pray twice. Gusto pong magkanta mo, doblia po ing pangadita mo. Nya kailangan magkanta mo, ne? Makpera mo nung sintonado kayo po, miyawayin kaya kayong sipin. Medyo mimingat kayo. Tukita mo po keng tono. Tukita mo keng tono, ne? So, emo po keng misang ini, no, ne? Dingyagan-agan ng misa. Makirandam kay Brother Jerry kanina yakbalo nung atyo. Emo po kaniti kasi ingapansinan tamo den kwari lang mararamdam. Ne, nakasikan. Pero ngeni keng liturgy po nga na kailangan ding sisimba ating full and active participation. Mag-participate kayo. Aliwa mo po ikaming kening magmisa no ne itamungan. Agyan po yung commentator, ante sister. Kailangan king pakibat, ikayo na pong mararamdam makibat. Aliwa po yung commentator. Nya mag-participate kayo po, eko matudtud. Ne? Uling nung matudtud ka, ing ginuman tabi kaya kayo ko makibat. Anti mong sasabihan, Father, ala akong pakialam keka. O ito po yung burinang sabihan, ala akong pakialam keka. Niya kailangan po makibat tamon, eh? So kasanting pong pakiramdaman po tang in community ya po yung magkanta ang pong makibat. Makanya niya po yung misa. Itang datang ka makatamimikay kabubulad. Ustong eka makibat, eka sisimba. Kailangan makibat tamo at makiyabi tamo keng kanta nung balo tayo. Nya dimpong pakibat lalawi kayo keng kareng TV monitor. So emo po kening misa ngayon no ne karingega na ganang misa kailangan makanyan po yung malilyari at mararapat. Itamungan ing magmisa. Amen. So kaya kayo nga po dakala-dakala salamat. Talakad tamo para king tauling o kening panalangin para karing king pamamendisyon, karing pamagdebosyon bayo in final blessing. In ginuman tabi kaya kayo manalangin tamo o malugod aapong mamakalulu pisyag mo kang bening banal a krus ingalang kupas alugod mo king balen ay niwi mo. Pakiramdaman niyo po ding panigapu at panalangin ding balang metong ke kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang ke baitan. Anibersaryo ning karelang kasal. Maglakbe king aliwang lugar. Ding mag-take bar o board exams. Ding masakit at ating mialiwang kapanandaman. Ipagkalubi po ing kayaduanan alalapit ding maniga po ke kayo at tanggapan dang mipnong kapasalamatan ing kalam na ay ating utang alog ababalikan ke kayo. Bendisyonan naman deting imahin
Rosario, Kandila, Laru, Akarelang Darala, Bansesaning Lugod da kayo, kapamilataning bendisyon iti, aganakada sana ing pangako daking binyag, na ikamo kabud, ing karelang luguran at suywan, anting Diyos, manggaman king alananggang. Birhen ning Lourdes, ipanalangin mo kami, apong mamakalulo, ing ginuman tabi ake kayo, at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at din kaya kayong pamilya, ing igpa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Ing misa mi daune, ing misyon tamo magumpisana. Salamat, King Dios.